Om Swastiastu. Rajang semua alih-alih titiang sarang sami punapi gatra rane mangkin muali kecunuk sarang titiang ibu duswartika ring pelajaran materi ngeneni de bahasa Bali. Alih-alih titiang sarang sami ring rane mangkin iraga presida kecunuk malih dumugi alih-alih titiang sarang sami pada trekti nganggen protokol kesehatan ring jero suang-suang. Niki alih-alih titiang sarang sami sani mangkin bapak jagin latarang ngeneni materi Orti Bali. Nah, alih-alih titiang sarang sami pastika alih-alih titiang sarang sami sampun uning ritat kala ngemargiang pecetokan utawi geginan wenten sani kebaos Orti Bali. Orti punika presida iraga ke pirang ritat kala kewentenan pikobat ring jero suang-suang ring masyarakat ring widangan alit-alit mengenah punika kebaos Orti. Nah, alih-alih titiang sarang sami ritat kala ngewangun Orti Bali punika sampun ketelatarang sani sampun lintang inggih punika wenten sani kebaos 5W 1H. Elingang 5W 1H. Inggih alih-alih titiang sarang sami W sani ke pertama kebaos wu inggih punika sira. Nah, sira puniki sira sane ketujuh utawi objek sane jagi ketujuh ritat kala ngererah Orti punika. Sane kaping kalih W punika kebaos wat dalam bahasa Bali kebaos napi. Napi punika sane matujuan nyinayang pitaken napi sane ngeranayang. Nah, napi punika nujuhang napi sane kererah. Sane kaping 3 W punika kebaos where dalam bahasa Indonesia kebaos di mana. Duaning ring bahasa Bali kebaos ring dije. Nah, ring dije puniki mategas ring dije sane patut kererah Orti Bali punika utawi genah sane ketujuh ritat kala wenten Orti utawi gatra sane jagi kererah punika. W sane kaping 4 kebaos when dalam bahasa Indonesia kapan. Duaning ring bahasa Bali pidan. Pidan punika ngindikang galah sane wenten ring Orti punika utawi peristiwa sane sampun kelintang. Nah, W kaping 5 kebaos why dalam bahasa Indonesia kenapa. Dalam bahasa Bali muda utawi napi mawinan nujuhang pekerangan atau dalam bahasa Indonesia penyebab atau alasan ring Orti punika. Kaping 4 kebaos how. How punika sani mategas bagaimana. Dalam bahasa Bali kebaos muda utawi ken-ken. Ken-ken punika nujuhang pemargin atau kahanan ritat kala proses utawi keadaan berita utawi Orti Bali punika ring wewidangan alit soang-soang. Inggih alih-alih titiang sarang sami ritat kala ngemargiang Orti Bali wenten sani kebaos bantang wicara sajeroning Orti Bali punika. Bantang wicara punika wenten lelima sani ka pertama kebaos anyar utawi baru. Sani kaping kalih kebaos membuat utawi penting. Sani kaping 3 kebaos magang dur ngelimbak. Artosipun kawigunanyane mawiguna mahjang ring anake sani akeh. Sani kaping 4 kebaos nampak dalam bahasa Indonesia dekat. Artosipun ritat kala ngererah Orti Bali punika dekat utawi nampak ring sejeroning kauripan masyarakat utawi jadme sane kelintangin. Sane kaping 5 kebaos ketah dalam bahasa Indonesia adalah terkenal. Artosipun berita utawi Orti punika sampun keuningin oleh jadme sane tiosan. Selanturnya nih wenten ring Orti Bali punika kebaos pisarat wicara sejeroning Orti Bali. Pisarat punika wenten 6 inggih punika sane ka pertama pastike utawi fakta. Sane kaping kalih ngilis utawi nyata. Sane kaping 3
seken utawi jujur. Sane kaping papat, tan mapailonan utawi berimbang. Sane kaping 5, tepet utawi akurat. Sane kaping 4, tegap utawi lengkap. Inggih, alale titiang sareng sami, Bapak sampun latarang iwau nganene Ndek. Tata titi wangun orti. Bantang bicara ring sedroning orti Bali. Bisarat bicara orti Bali. Inggih, ale-ale titiang sareng sami, wantasa punika Bapak Presiden latarang indik materi orti Bali sani mangkin, lanturang malih aminggu. Dumugi ale-ale sareng sami Presiden wikan nganene indik materi orti Bali. Elingang, iraga pastike uning utawi senang nganggen basa Bali turune. Inggih, pupurang Bapak antuk parama santi. Om Santi 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 Om.